Amateka arenda kwisubiramo. Ahangaha Kisekedi aragira ati Kabila ni wowe uri inyuma ya M23 ndetse n'u Rwanda. Waduha amahoro koko ukaturekera Kongo yacu ko ubutegetsi waboretse. Ni kuri iki cyumweru rero aho Joseph Kabila yagarutse ko ikibazo kibera muri Kongo. Kisekedi yanze kubahiriza amasezerano y'ibanga bagiranye yo gusaranganya ubutegetsi mbere yuko ajya ku matora rusange. Joseph Kabila wahoze ayobora Kongo yahaye Kisekedi ubutegetsi mu mahoro babuherekanije ku mahoro. Iyi ni Future Line Update nk'uko ihora ibagezaho amakuru mashya yabagiriye mu busesenguzi rero bwa Kongo, aho turi kumwe na Felix Kisekedi ndetse na Joseph Kabila wahoze ayobora Kongo. Mugiye gukurikira ikiganiro twagiranye na Felix Kisekedi ndetse na Joseph Kabila, aho buri umwe agenda yitakana undi. Kisekedi ashinza Kabila ko ari we uri gushaka gusenya Kongo, ashaka kugaruka ku butegetsi. Future Line Update irakubereye kugira ngo ikugezeho byose ukeneye kumenya. Ikaze. Uwahoze ari umuyobozi wa Kongo Joseph Kabila ubu nawe yashyize aravuga. Yavuze ko iki gihugu kiri hafi yo guturika ngo pa. Ati nyuma y'imyaka igera kuri 5 ubwe ataragaragara cyane muri politiki y'itangazamakuru, Joseph Kabila wahoze ari perezida wa leta ya Kongo yatangaje ko iki gihugu kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere. Avuga ko ishobora no kugera mu karere kose. Uyu ni Kabila wari imaze iminsi yiturije, ariko yageze ahavuga ati iki gihugu kiri hafi kubombarida bitewe n'ubuyobozi buri imbere. Felix Kisekedi wamusimbuye mu mwaka wa 2019 mu guhererekanya ubutegetsi kwa mbere kwabayeho mu mahoro mu mateka ya leta ya Kongo. Muri ku kwezi yavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha M23. Kuva mu mwaka wa 2019 Kabila, umusenateri muri leta ya Kongo, yagize kenshi avugirwa n'umuvugizi we Barbara Nzimbi. Ariko kuri iki cyumweru ikinyamakuru Sunday Time cyo muri Afurika y'Epfo cyasohoye inyandiko y'igitekerezo cya Kabila. Joseph Kabila ko nyuma yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, uko gushimwa ntikwatinze, kuko ashinja Kisekedi ko yahise arenga ku masezerano mashya ya politiki yari yumvikanyweho. Yongeraho ko ibintu byarushijeho kuba bibi kugeza aho igihugu kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere ishobora no guhungabanya akarere kose. Perezida Kisekedi ari mu ntambara n'umutwe wa M23 ubu ugenzura ibice binini mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Ashinja Kabila n'u Rwanda kuba inyuma ya M23, kandi mu mpera z'icyumweru yasezeranyije kuvugurura nanone igisirikare kugira ngo gihangane n'uyu mutwe. Joseph Kabila yatangaje ko niba aya makimbirane n'imizi yayo bidakemuwe neza, umuhate wo kuyagaragaza uzaba imfabusa. Kabila avuga ko ikibazo cya leta ya Kongo kitarangirira gusa ku mutwe wa M23. Ashinja Kisekedi kugerageza kumvikanisha ko ari umutwe w'abanyamahanga udafite impamvu zifite ishingiro urwanirira. Kabila avuga ko impamvu nyamukuru y'iki kibazo ari ubushake buboneka bwa leta iriho bwo kwica amasezerano yavuye mu biganiro byahurije abanyekongo Isani City bikageza ku itegeko nshinga ryatowe muri 2006. Yongeraho ati kugerageza kose kurangiza iki kibazo wirengagije imizi yacyo ntibizageza ku mahoro arambye. Abwira SADC, umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo, yavuze ko kohereza ingabo ku rugamba muri Kongo sibyo gusa bizarangiza iki kibazo. Ati isi irareba niba Afurika y'Epfo ikomeza kohereza ingabo muri leta ya Kongo gufasha abategetsi bw'igihugu no kurwanya ibyifuzo by'abaturage ba Kongo. Leta ya Kongo ntacyo irasubiza ku byatangajwe na Joseph Kabila ku cyumweru, gusa isanzwe ivuga ko ari we uri inyuma ya M23, kandi yagiye imushinja ibikorwa byo kunaniza ubutegetsi bwa Kisekedi. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko nyuma yo kugeza ku butegetsi Kisekedi yanze
gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye mbere y'amatora yagiranye na Kabila y'uburyo bagomba gusaranganya ubutegetsi ubwo yabumuhaga mu 2019. Ibyo byaje kwemezwa na Colonel Nanga ubu ukuriye AFM23 wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora ya leta ya Congo, wagiranye ibibazo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma yo kuvuga bimwe mu byari muri ayo masezerano. Ibi uruhande rwa Tshisekedi rwarabihakanye ruvuga ko ari ibinyoma. Yes, mwabyumviye rero amateka ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi, aho umwe yagiranye amasezerano n'undi mbere yo gutorwa mu baturage. Babanje baribeta rero, Kabila abwira Tshisekedi ko naramuka ageze ku buyobozi atuwe n'abaturage bazasaranganya ubuyobozi, umwe akagira aho ajya n'undi akagira aho ajya. Ibyo rero byaje kugarukaho na Nanga wahoze akuriye amatora, baza gutoresha neza Tshisekedi abasha kujya ku butegetsi. Birumvikana ko rero nibo bamushyizeho, ariko mu kumushyiraho bumvikana ko nabo bagomba kugira aho bayobora bakagabana mbese ubuyobozi. Uyu mugabo rero ntigeze abikozwa, nk'uko mwagiye mubyumvira mu biganiro bagiye bagirana. We yageze ku butegetsi ahita aba igisambo, ahita ashaka kwiharira ubuyobozi bwose, bo abatera ishoti. Niho rero Colonel Nanga yagize ati reka nanjye nkwereke, mukize ku buyobozi ariko ntago nasigara. Colonel Nanga ese yifatanya na M23 aho ubu ngubu bahanganye na Felix Tshisekedi kuri leta ya Congo. Ahangaha rero Future Line Update irahari kugira ngo ikomeze ibasesengurire, ibagezeho byose bivuga kuri abo bagabo. Mukomeze mukurikiye Future Line Update, murakoze. Tshisekedi yanze kubahiriza amasezerano y'ibanga bagiranye yo gusaranganya ubutegetsi mbere y'uko ajya ku matora rusange. Joseph Kabila wahoze ayobora Congo yahaye Tshisekedi ubutegetsi mu mahoro, babuhererekanyije ku mahoro. Iyi ni Future Line Update, nk'uko ihora ibagezaho amakuru mashya yabagiriye mu busesenguzi rero bwa Congo, aho turi kumwe na Felix Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila wahoze ayobora Congo. Mugiye gukurikira ikiganiro twagiranye na Felix Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila, aho buri umwe agenda yitakana undi. Tshisekedi ashinja Kabila ko ari we uri gushaka gusenya Congo, ashaka kugaruka ku butegetsi. Future Line Update irahakubereye kugira ngo ikugezeho byose ukeneye kumenya.